Tell a friend to tell a friend, tell a friend to tell a friend. 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 Ko Dumba yahageze. Umujura mukuru ndakubona uba wajoyininze. Ariko ikizanye hano ngiye kubabwira ku bintu bya Eric Semuhungu. Eric Semuhungu mubwira abantu baze. Ngaho telefone yanjye ishize mu muriro. Agataho ngaho abanyarwanda ntarababwira ibintu bya Eric Semuhungu. Urumva ntarababwira ibintu bya Eric Semuhungu. Ndashaka ntaratangira kuvuga. Muranyumva nkondo ukuntu ibigenzi binyita nkondo oya ahangaha abantu barankumbuye kuri Instagram. Ndababwira ibintu bya Eric Semuhungu hajya no baratapinga. Eric Semuhungu rero icyo mugomba kumenya tutaratangira mugomba kumenya ko turi mu gihe cy'icunamo. Abantu mugomba gukomeza tukunama, tugakomeza kwibuka ko n'ibikorwa byacu bigomba gusa nkaho twifatanyije n'abagize ibyago. Ntabwo dushaka ko sinshaka kugaragara kandi nk'umuntu we wibereye hariya ntibikureba. Icunamo tuba twunamye. Urumva ni hahandi iyo habaye ikintu flag tuyishira at half mast. Nukuvuga ko director 6 ndakubona. Nukuvuga ko rero ingiye kubabwira ibintu bya Eric Semuhungu ko bimeze. Banyarwandakazi, Eric Semuhungu bashobora kumufungura. Eric Semuhungu bashobora kumufungura. Eric Semuhungu bashobora kumufungura. Ubwo abantu batangiye gutekereza ngo Dumba ngo Eric Semuhungu ngo se baraza kumufungura gute, ngo Eric Semuhungu kadutera gatemo tera gatebe. Mbabwire ibi ni kigingi number 1 murabizi. Mutera gatebe. Narababwiye umuntu bafite ni njyewe nta wundi. Injewe narabaka yivi. Eric Semuhungu bashobora kumufungura. Niba ushaka kumenya ukuntu baza gufungura Eric Semuhungu tera gatebe utapinga. Hano baratapingara. Okay. Gahoro. Mwandike muri comment ngo dutemo. Mwandike muri comment ngo dutemo njyewe ntangire kubabwira ibya Eric Semuhungu. Noneho kugira ngo mpumure, kugira ngo ibi boro mvuge noneho nanahiye, kamanze bakubitira no turinete. Kugira ngo byose mbishire hanze. Andika ngo dutemo njye mbatemo ukuntu Eric Semuhungu baza kumufungura. So iki telefone cyo kindi kiri. So Eric Semuhungu araregwa abanyarwandakazi kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina icyaha kimuhama n'icyaha kindi cyo guhuza imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu byandike babyita gute? Andika imibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyaha ni esubwo ni batamufungura. Mugire siza ubukoze live kweriwe ara on duty. Nukuvuga ko Eric Semuhungu aregwa kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina ku gahato n'iki. So rero ahangaha rero niho Eric Semuhungu bashobora kumufungurira, sibyo? Aha niho Eric Semuhungu bashobora kumufungurira. So Eric Semuhungu twese turabizi ko Eric Semuhungu
ari umuntu ataryamana n'abakobwa bagenzi be. Eric se ataryamana n'abahungu bagenzi be. Eric se Mungu nagaryamana n'abahungu. Eric se Mungu akunda abagabo ntakunda abagore. Tera gatebe we wino nguho bwino. Tera gatebe nguho bwino buriya duma gemba natangiye nuko ngiye nkora. Tera gatebe nguho bwino. Cyangwa ni hohoterwa risangiye kuki. None Eric se Muhungu akaba yarakoze imibonano mpuzabitsina n'umuhungu mugenzi we. So ahangaha ndimo ndatekereza nkahita mvuga umuhungu wakuyeyo igitsina, Eric se Muhungu nakuye yike n'abahungu babiri. Ibyo bivanya ibyo biboro birakora se. Abahungu babiri ko ntabyumva mwego murabyumva ra mwibonano mpuzabitsina bwawe. Eric se Muhungu akuye yiki n'undi muhungu akuye yiki igitsina cy'umuhungu n'ikina cy'uburoro. Ibintu ko bigoye. Aho niho nkubwira ngo Dumba ibi bintu gemba nabibonye yafashe umupuri. What the fuck? It doesn't make sense to me, guys. It's not making sense to me. Okay, ibyo katubyihoze ibyo nta kintu byo. Ibi nta kintu byavamo, nta kintu byavamo. Oya kandi suyungiye. Ibi nta kintu byavamo. Okay, turebe. Okay, Eric se Muhungu avuye imbere aciye inyuma sibyo, aciye inyuma. Ibintu by'inyuma se ko atabari igitsina ra. Kibuno buriya ni igitsina nacyo ra. Ikibuno buriya nacyo ni igitsina. Mu mategeko bavuga ko ari ubwuzi bitsira. Noneho iwe yaciye inyuma. Uyu muro yashobora kurutsinda. Ntabwo ari no guhoza imyoyo. Bafashe umuro ya mwiza ngira ngo ashobora gutsinda urubanza. Yo ntabwo ari umurano mpuzabitsina. Nyamara Eric se Muhungu bashobora kumurekura. Na hano yahuje. Ariko Banyarwandakazi ndashaka kubabwira ko abantu mwese iyi live ndayisaving. Banyarwandakazi ndashaka kubabwira ko abari muri Canada mwese umuntu witwa Shafi azaba ari muri Ottawa itariki nijari. Shafi abari muri Canada Saturday itariki 23 May 2026 ukwa gatano itariki 23 kuwa gatandatu itariki 23 May 2026 Shafi azaba ari muri Ottawa yaje guperforminga iraba live performance. Aho ngaho ndakurangirije wowe uzaba Ottawa nkubwiye Shafi kandi numvise ko Shafi nawe numvise ibintu byawe na Eric se Muhungu ariko ibyo bintu ntabwo nshaka kubimenya byawe. Shafi ibintu byawe na Eric se Muhungu ze sibiri mje ntabyo sijui bye simbizi. Kasuku ni ugenda ubivuga Kasuku agira umunwa. Kasuku ni amubwezi. Kasuku bazagukubita bazaguhondagura. Kasuku uvuga ibintu bitakureba. Kasuku avuga ibintu byawe na Eric se Muhungu. Shafi singewe ariko Shafi we araba ari muri Ottawa itariki 23 kuwa gatandatu May ukwa gatano 2026. Shafi azaba ari muri Montreal nanone. Irive ndayisavinga. Shafi azaba ari muri Montreal. Montreal ni ryarira. Itariki 16 za May 2026. Itariki 16 z'ukwa gatano 2026 Shafi azaba ari muri Montreal. Tell a friend to tell a friend. Shafi ibintu byawe ntabwo nza kubivuga, ntabwo bindeba, nta nubwo mbizi. Banyarwandakazi abari muri Canada
hakaba hari umuhungu wanje. Iki ni igihe cyo gukora amataxi. Umuhungu wanje witwa DJ Ferry ukora amataxi. Reka nawe mubabwire DJ Ferry ni ukuvuga ko niwe muntu ushobora kugukorera amataxi ukaba baguha amafaranga menshi, leta ikaguha amafaranga menshi. Ushobora kumuhamagara, ni wa muntu ushobora kugukorera amataxi bakaguha, leta ikaba yaguha n'ibihumbi 10 by'amadolari. Uwe muri Canada ushobora guhamagara iyi nimero niba uri muri Canada is +1 438 803 6076 +1 438 803 6076. Murumva ariko noneho ushobora kumuhamagara kuri telefoni mukajya kuri Zoom, ashobora kubikora aho uri hose. Ushobora kuba uri Edmonton ariko ukamuhamagara ahantu ariho hose, nimero nayiguhaye. Ushobora kuba uri Calgary, ushobora kuba uri Windsor, ahantu hose waba uri, Shafi nuza DJ Ferry ubushobora kumugeraho. Ngira ngo bya Shafi nabikubwiye, azaba ari Ottawa, azaba ari Montreal, date nazishizeho. Ibintu bya Shafi na pin it. Nah, I'm going to save the life. Not going to pin it. Nah, mukaze zipininge, reka mumbabarire. Munzaguma mbikishamo n'ubundi. Pin that number. Abari muri Canada ngira ngo murabyumvishe. Mureke kuzajya mungora. Murangorera iki? Nawe bya Eric Semungu mwabyumvishe, live ngiye kuyisavinga muraza kubisangaho. Nuko dukora. Abakobwa ngira ngo murabona bogari. Abakobwa murabona bogari. Iki rero bakita sans filtre, nta filtre irimo. Sans filtre. Ibintu bya Eric Semungu na Shafi muraza kwibaza Gasuku izo nkuru ni uzifite. Ahangaha uwo muri kumwe ni sans filtre, no filter. Mama kakarayivu kararangiye. Akoga mwari mutangiye ibintu byantuza. Gakarayivu mwambonye. Bye. Ndabizi buracyashaka kumbona bari ntabwo mwambona ndabasezereye. Mugume mu birungu byabo mufite irungu. Beni live ndabizi ko ukunda kureba live bwa Beni yishura amafaranga yanjye. Beni ndasubira kwa Bruce Melody. Beni waraje uva muri Amerika unsanga nibereye na Bruce Melody amahoro. Uraza urambesha unzana ku ikipe ya utangiye kunyaga. Beni give me my money. Beni I want my mula. Raba nono. Beni pasente zange. Ono. Tuwali kiganda chao. Na muntu ngaho relative wa Beni kazi ni cyangwa iki. Ko relative yarasigaranye yari umwe ni ngewe kandi ubu ngubu nanjye yatangiye kunyaga. Beni mama faranga yani. Beni give me my mula. Kamureke. I'm going back to Bruce Melody. Beni ngiye kuguhana. Urabizi ko udashaka ko ngenda ku ikipe ya Bruce Melody. You know that you're scared, but you're not giving me my money. Oya ntabwo nza kumurega ribu ngiye Beni nzukunu mupanishinga. Ndaza kwisubira kwa Bruce Melody. Yampe sente zange zempa sente zange Beni sagara ibintu byakumanyira se gufara gwe mwana pa sente mwana mpaka jakange gwe Beni gwe Beni mpa ndasubira kwa Bruce Melody ngenda kudira yo wa Bruce arangeneye Bruce aranje reka gusa ntabwo ngusabiriza n'ukuri cyanyi by'amafaranga Beni you stole my mula iraba nono. Hey, you look at you. When you're going to give me my money, I'm going back to Bruce. He told you, Jena, sina mutima, Jena mutima mfite. You don't give me my money, I just go. I'm telling you, I'm gonna give me my money, it's my mula. I worked for it. Agira promos barizo bono. Mfashe ibyana birimo birazamuka, birimo biracumbagira. Ibyana birimo uracumbagira mbifashirize ku buntu. Nawe umaze imyaka 25 uzi ko Beni imyaka umaze muri industry ngana ni yanjye.
You've been in industry for 40 years. Reba karumuna kawe kashemi. Gafite imyaka 20 ariko kamaze muri industry imyaka 25. You see ibintu uba murimo murakora. Give me my mura. Ben ogena kumpa sentence again you going to give my money. Utanipa hera zangu we Ben we. Turagukunda Dumba yowe boga of course nanye ndabakunda cyane. Aka karayibu kararangiye.